Jedna o njoj. U narednim minutima pogledajte koga smo gostili na Belom dvoru. Mnogo je toga što izdvaja našu princezu Jelisavetu Karađorđević i dalje plenile potom elegancijom i harizmom. Jedina je princeza među pripadnicima evropskih kraljevskih dvorova. Sreli smo je na partiju koju je organizovao magazin Hello i vrlo rado je porazgovarala sa našom ekipom. Da bi neko u Srbiji bio proglašen za ličnost godine, pitali smo je šta ta osoba treba da posjeduje da bi tu titulu i osvojila. Da budemo svesni ko smo, šta su naše obaveze, šta možemo da ponudimo, da ne samo uzimamo, ali i da damo. To je samo pitanje da budemo svesni. Ako smo uspavani, nećemo znati to. Da nije teško. Fondacija princeze Jelisavete Karađorđević osnovana je u decembru 1990. godine u Njujorku kao neprofitna i nepolitička humanitarna organizacija u skladu sa propisima države Njujorka, a ubraja se među nevladine organizacije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Zanimalo nas je njeno mišljenje. Koliko su danas ljudi u Srbiji humani? Ne znam da li su humani. Oni su, ja ih volim. Dobri su ljudi. Još nismo navikli da poštujemo okoline, naš grad. Ja ne volim kada vidim grafiti, naprimjer. To nije poštovanje. I treba i poštovanje prema sebe. Ja mislim svaka loša stvar počine pošto ljudi nemaju samopouzdanje. Ako si srećan unutra, ti može samo da daš najbolje. Samo to nije komplikovano. Bližimo se kraju godine. Za princezu je ova godina bila i više nego uspešna, posebno iz razloga što su je vratili vilu koja je pripadala njenoj majici, knjeginji Olgi Karađorđević. Bila dobra godina, previše brzo je prošla, kao da juče je bio januar, sada je već kraj godine. Bilo lepo, vidjela sam moju decu, dobila sam nazad imanje, deca su došla, bila sam malo sa unucima, ne mogu da, ništa negativno. Smile.